show me anything. El Nino will come and then I will know where the roots are heading. Nina gikeno ngiuga ene store cia thoko iria nguru ni ambiririo gutonya na ni murona wira uria mararuta kugeria kwibanga nigetha mathie na mbere na biashara ciao. Alafu aya engi yonthe mendagia indo cia migunda ni meeting ikuo Thursday iria makuvanga muthenya uria makwambiria gutonya twambi kurikia wira uyu wonthe urona ukithie na mbere na ni macoka nario guka kuroria uboro wa thoko iria twamwirire cia ESP kana economic stimulus iria ciambiritie 2008 na president etikira kuithiria na koguo ni makuroragia uboro wa thoko ya Karurumo, ya Gwere, ya Kangaru, ya Mbuvori, ya Makutano na nginya Eciara nigetha tuone uria ikuthie na mbere na bado ni twario uboro wa nyomba cietu iria iratumwo affordable housing iria president ambiririe ni mauka kuroria baria ikinyite market ino cionthe turatuma especially Embu market na twi neighboring a slum area nwe koro a challenge mwena wigie nginya security na nevo twetekaniria tuonthe vamwe na state department ati kwa dharura ni tukugeria uria tukuona slum upgrading ni ekwa na ndikwa korwo kwina social housing mwena wa Shauri andu magie nyomba mbega andu magie cioro mbega andu magie nginya mai na nigetha slum ya Shauri ikorwo igithie in line na market irera tumwava ya Ngorova na Kirorerwa. Hatuwezi jenga market ya maana hapa ya market mzuri ila watu ambao wanaishi ama wanakuja kuuza vitu kwa hizo market wanaishi kwa mahali mbaya. Iwezi kuwa ati mahali unaishi ni mbaya lakini mahali unauza vitu yako ama unanunua vitu iko mzuri. So tukasema ya kwamba lazima tuhakikishe kwamba tumeshawishi State Department waweke pesa ndio wajenge social housing, ndio hawa watu yote wenye wanaishi kwa Shauri slum wapate manyumba mazuri. Pia